Шабашкарта сывлықшан усыла апат школа чесень көшіпе проект ішлеме пұшларя. Халі верене кенсем тутлықла рацион тумақы семде худшын мапылдарашы. Шындері жесем меншеме юратны нейбір алыты қырма школта тепчезе пілтемір. Проектын тіллеве, адызымбе ашамышне, врендегенсембе абачимешпе девестерегенсене, школ столовенешне лайхладасты ішінден пірле шоқшылаттарасы. Алыды қырмы школ пилік шулгайла гранда девесе кафе ұшына. Кунда ирсерен пір-бір балы жинба батланасы елана гене. Ундан ба чилай шылдыра стивне візен сөйне. Шындері үшін ирхи абаде ұсталық сехетне де, шыне ру шин хойнемінле дуясы, куленхи ішре шидінюсем двасы, теріс абатланы ден келініне пілзе үстірдесе ергелене. Школа десене терлешімеше суйласа илме майбурри келешет. Візем абадын тутлығына мар, усылы да бұлмала десе жұтлашы. Палла хитре ғұрынны деші ескілдерет. Осталық сехеде ертерегенсем, терлі амырдура ялан малдызен ешінде бұраган аны жолы яшкерім. Візем школа десене хойзен техімліде сипле рецептнесінеші. Шак школданақ френзе духна, халі медицина факультетінде тваттымыш курсра білі бұғаған Андрей Андреев, Шубашкар хулын депутациям похвен шамырксен парламентен ердюші сымахран, пахча чемесембе худыштарны шумарда хубартны бжерме врендет. Уна бжерме пиде евромар, анжақта ол пиде тутлы. Шеші мұлда ұзалы мен жіндезесін қашын әжеп жерме мұлда рядюна хайнері. Малданы бір шамарда басетпе худыштара пыр, мұғышыны бір уна ярапыр пирін шу базерне тарелкашыны. Унда добавлять овощи, брокколи и ярапыр духовка на 180 градусов. Олда, он именно пижере проде, тирим блюдо, хадыр булай. Ултым школда вуннымыш классра вренеген Анастасия Тимофеева карате енебе тенде чемпионатынде кемел медале тивишні спортсмен. Чывашен тада расше жайынде мұрдусенде нумай худ маладухны хер, падеклех спортпад услашныскер, тутлықла абат выртынлығы берге тақшанақ пілет. Вол тандышысене тобырды сәт шымарда, сәлі хорбыге худыштарса, шынық сыр пюремеч млеп жермеліне гдартыры. Ал ултым школда вренеген Игорь Александров подемращери пызык тахтав омырдывын шендерющи. Вол тадышах терлі олимпиады зембе конкурсыне худшынса маладухать. Игорь панулмебе табарджиран, ишем жирлі хушса тутлы шимеш хадырлері. Хнасем пурде персаслын денебек, үсеген организм войла ширіпте чыдымлы сывлықлы болдыр десен, витаминлы абат кирлі деші. Терес питание, фрукты, овощи, зем, думай витамин. Думаю, микроэлемент содержать вообще. Тем более хилде, кашни жена, кашни школа джине, кашни студент, да. Виден умай витамин герл, менжен здесь замюзеще, замешлеще. Шаван бада, эбр кашни ир, через завтракам пошла мала бирен. Куна. Шендері женерхи абаде проекта Шубашкарды пур школда да иртереші. Кунзыр бушне адесем Инстаграм социалы сетре сипляба чимешінден аласа бараган, візене хадырлеме врендеген видеоролик семлартма бұлдарашы. Чеваш еңгіларым вали Марина Корягина, Дарья Паскарюк, Семен Антонов.